Andan sırtkarı үй бүлө bağlılıkları var. Үй бүлөнүн startын biz berебиz, moldukiler. Үй бүлө turmuş kurganda start bizden baştalat. Nikah kıyabız tağırak aytkanda. İcap kabul bolat. Biz Kaziyat baş imam hatipler menen birigip birdiktүү nikah hutbaсын iştep çıktık. Buyursa uşu gündörü sağır geç sizlerge rasmi buyuruk menen hutba gelet. Her bir imam nikah kıyganda baş koşup atkan 2 yaşka keminde yarım saat bolbosa 1 saat nasihat aytат. Al жерде nikahın artıkçılığı, үй бүлөнүн bağlılığı, erdi katındın birbirine bolgon hukuku, en negizgisi talактын kesepetleri söz aytыш керек. A жерде nikah kıyıp atkanda mikrofon, hukuk, körök, moldakede sizde bolat. Oşo жерде köşegön içinde oturan kelin menen kүйөөнүн da kulağı kenen açılıp sizge kulak salat. Belki boşa sizdin aytkan nasihatınız anın kelecekteki yaşoosuna özünün tasirin tiygizet da үй бүлөнүн buzulusu bütünдөй joyulup ketpese de ılayın bütünдөy joyulup ketsin. Bırak aza işine boluşunca biz sanım koşuşumuz gerek. Kim çıktın da uyası buzulmasın degen Kırgızdın bir sözü var, onu biz şiar kılıp alışımız gerek. Demek үй бүлөнүн kadamın birinci biz basıp berip atkanda oşol payduvalın bekem koyup bereli. Biz nikah kıyıda үй бүлөнүн payduvalın bekem kuralbagandыкtan belki oşol nikah degen bina urap kalıp atkandır. Үй бүлөлөрдүн buzulup ketүүsüne kandaydır bizdin dele sebepçiligimiz bardır. Kataсын moyunga algan adam oğluya uğrat deyt, men şuntip ayttam, men sen uşuntirin debeymin, жалпыбыз ошол bir жоопкерчиликте карап көрөлү demekçimin. Demek ошол көбүнчө misалы nikah kıyganda nikahın artıkçılığını aytıp misалы anan körök talak boyunca aytыш керек. Көп суроолор молдолорго келгенде казиятка болсун, хатибиятка болсун, керек болсо муфтиятка болсун, элдин кайрылган суроосунун 90%дан ашыгы talak боюнча да. Жалаң talak менен барышат. Ошону балким биз ошо никах кыйып атканда уктурсак, talak деген жаман бул. Абгадул халали илаллахи ат-талак. Уруксат берилген болсо да Кудай Таалага эң жийиркеничтүү болгон нерсе бул talak. Айланайын күйөө бала, мындан сактана көр. Миң ачууга алдырсаң да, мен эркекмин, ушу сөздү айтсаң бара ушунун сазайын колуна берген боломун. Энесин таанытып койгон боломун деп шайтан азгырып учурганда, шайтан азгырып турган учурда анан айтарыңды айтып, дээриңди деп бир отоло 3 talak берип алып, эрдик кыласың, бирок эртеси күнү кылган ишиң туура эмес экендигин түшүнгөнүңдө кеч болуп атат. Кеч болуп атат. Айланайын күйөө бала, миң ачууга алдырсаң да talak деген сөздү оозго алба. Ачууң келген учурда дароо үйүңдөн чыгып кет. Жора жолдошторуң менен бир аз жооролонуп келсең, жанагы желмогуз болгон аялың кайра эле периште болуп калат. Talak деген сөздү мусулман адам таптакыр оозго албаш керек, тамашалашып деле. Жанагы медреселерде устаз шакирттер арга жоктон аны айтсын, башка учурда айтылбасын дейт өзү китептерде. Kinaya talaktар бар билесиздер. Сен мага арамсың, көзүмө көрүнбө, атаңдыкына жогол деген сөздөр менен талак түшөт. Булардын өкүмдөрүндө айтыш керек. Келин балага да насаат бериш керек. Карындашым, кызым, Алладан сага бакыт тилеймин. Кыргызда bir сөз бар, таш түшкөн жеринде оор. Ар бир кыз 17-18 жыл, 20 жылга чейин өзүнүн ата-энесинин колунда тарбияланып, анан башка bir жат үй бүлөгө мүчө болуп, ошо жерден өзүнүн үй бүлө деген мамлекетин курап кетет. Ылайым ушундай тагдыр бардыгы эле кыздардыкка жазган болсун. Бакыт тилейбиз. Бирок сен келген жериңде өзүңдүн өмүрлүк жолдошуңдун көңүлүн алышың керек. Анын ата-энесин өзүңдүн ата-энеңдей көр. Анын бир туугандарын өзүңдүн бир тууганыңдай көрүшүң керек. Шариятыбызда эркек адамдын бейишке кирүүсү bir аялдын ыраазылыгына байлап коюлган. Ал ошол эркектин энеси болот. Энең ыраазы болбосо, чекең жыртылып кеткиче намаз окусаң да бейишке кирбейсиң. Анын сыңарындай аялдын бейишке кирүүсү да bir эркектин ыраазылыгына байлап коюлган. Ал анын күйөөсү. Мына эми сенин ушул бүгүнкү күндөн баштап өмүрлүк жолдошуң болуп никеленип аткан жолдошуң, эми сенин же бейишиң болот, же тозогуң болот, өзүң уруп аласың.
Kişine korkutuş gerek alardı dagı. Bol boylanan keyin talaşa bersen, titişe bersen, kazanaya kagışmay koyup etken turmuş eken. Anan tilingni 1 metr kılıp alıp baga ajılday bersen, oşol eriңden toy kılsaң, 2 söz menen meseleň çeçilip kalıp atat. Jeliň çıkıp je ataňdykına batpaysın, je agaňdykına batpaysın, ar jerde kalıp atasın. Karındaşım, men saňa aytarım, hakikat sen tarapta bolsa da, kaytalap aytam, hakikat sen tarapta 100% bolsa da, ayaldygyňdy moýunga alıp bir paana pas kep koy, utuk seniki bolat. Men bul özüm esime gelgen nerselerdi aytdım. Balkim sizler mından da körkemdep aytarsızlar. Mından da jetkilikli kılıp aytarsızlar. Negizi oşol üy bülönün turuktuulugu, üy bülönün buzulusunun aldın aluu boyunca biz çın dilden niyet kılıp küjürmendik menen kadam taşlaşыбыз керек болуp atat. Başka jol kalbay etat hazır. Nikelerimiz öte kıska bolat. Urra bizni kısты alıp barat, tünkü saat 3'te başka da alıp barat. Alıp bargandan keyin nargırdan beri küyo bolan atını suraybız, kelin balan atını suraysız, ateresinin atını suraysızdan icap kabul kılıp Allahu ekber dep çıkıp kele beresin. Ol ne bolganyn da bilbeyt da. Ne bolganyn bilbeyt. Keyin ömür boyu nikah kıyılgan estey albayt bayagılar. Nikah uşunday boluş gerek, oşol nikah kıyılgan akdy majlis ömür boyu anın esinden çıkpasın. Ömür boyu her sayın anın kulağına sizin ününüz жаңырып dursun. Janagı uruş talaş bolup otgan uçurda sizin ününüz anın kulağına жаңырып turuş gerek. Şunday hukuk menen bolunuz. Hiç kaçan esiden çıkpay turgan bir akdy majlisi uyuşturup nikah esini oşontup kıyıp berişiňizler gerek demekçimin.